uria wari MC wa Nyaki West Martin Moria kiongozi ni arombete thirikari nene kureta Meru mubango jwa gwikia mbeu mbithi ngugine nthigurune cia ome. Augite gicigo bunge kia North Imenti gitumbite kwamukira mirandi ya gitumi kuma kiri thirikari ya Mwangaza. Akiromba ontu bubu gutegererwa ni achokete aigika mugambithania munene CJ Martha Koome na kuga Ameru bari nyuma yawe onde onekete kurumirwa ni siasa cha kwenda kumweberia gitine. Kungi na kumusiasa Edwin Kiongozi ni arombete DP Kindiki kumenyera mono atigatonye kirinyene kiria Rigathi Gachagua atonyete. No rite Rais Ruto kwinyia na kugambia mbeu mbithi ni untunibo bari na kura inyinge kethera ni akwenda gukuruka kirithurano bya mwaka jwa 2027. Muthuri Muriuki na araniritie na atongeria ba. Martin Moria kiongozi umatongene North Imenti akeria ntereche kambiti nethita kiure thikari ya kaunti Meru etigire ati wetina mbere bukonekana muno ne North Imenti akiwa kwa miaka iri ibethite bakierukirwa. So oni urakwenda kwera thirikari ya kaunti ibo kuona barabara ira kiongozi enjete ongoge mwene no unda chithire ikari nyana haiji kabare mero ingoge inyaka thea igwetra ito ana antobeto ibadhidiro barabara te sawa sawa. And I want to call the county government ikwenda kwera county government this time round beche irachireti dene Ameru inkorokie 12 billion last year na last year but one korokie 12 billion inyatu ito kwenda kuigwa kamwero kambeche ireko na ndai tuigwa dua mono tuigwe kathuri akirungama na akiuga 2027 arombete kiangabana na twarungama nyumewe na twamu support na nathikire ground toruga thikire ground athikire na uko turende garuke umya were wengabana wetu ututongerie oriunga wetu no tukarie ruki wendi wawe ni kuona mmango jwa thirikari arambe mbithi bakotho bagicura ngui komeka Kenya wangu nyeju nitojwe Kenya ndene Meru tukuromba tafadhali na arwa tureja kambiti kie kurubaba tuinana baba inge njana haja ujo itafadhali tujikiriana baba inyabo bombe kuona nguge ome anthiguru yetu ya Kenya ikena nabo ana baba bona nguge beje kutethia chiali baiko baba tesa wasawa kule mukambithana munene no Martha Koome aketho egwagwa akana mrunga moju na ju rogutigira tirwangiruru riro rungika riromba Martha Koome don't resign no kabathikira tesa wasawa ukabathikira uwendelea na independence judiciary na ito kuromba mantu ja jonde jombe kuthira nikenda nawo mbotongeria Kenya bwega na konge naku Antonia Edwin Kiongozi na wakiarire mandu ja ndiongeri kuonekana muno antu bagita kora wale munino mugongo no Rigathi Gachagua utora munyoro aruga ndiongeiji itina umithia akiringithania na kagita karia arigitine kwenda irrigation nkuona ikiuma Meru igita kuona Gachagua iutio thinekwa inkuona nthaka kathomba ikiuthurana igeta kuona Gachagua iuti thinekwa era nene ikiuria atiri ukeja kwithira Gachagua riria ari deputy president miaka iri MP ba Meru bonthe batura kuina na Gachagua na kumureta naja gutikio gintu kionekania kwijania na MP bau kiumenia na Rigathi Gachagua batwire gwita kwawe Karen kuria migate lakini narua gutigintu kiumba kuthingatwa Gachagua athithirie na MP bau na ndukeja kwithira igita riu gutigintu kioneka na MP ba wathingatana na muntu uyu akiwa na kwariria majani na kwariria kahawa na kwariria mbi gutikio kiumba kuoneka inda kaijire ithatu ithingatite Gachagua kuma Meru ikyo tukona gintu me Gachagua ante kureke desperate na nabati gutirimana na muntu wonde no ntu desperate cause nothing no bothikanire antu beru one bwinde lakini ora nkauga thaiji Gachagua gutikiomba gutwa gutene na kyo tumba kuthingata no ndore ari deputy president gutikyo turomba kuona na ndo bagitomiki kinandi aketho akire munino mugongo gitagaka no kithiro kindiki atigire witina mbere buko jandene Meru ona kinya kithira bakeja bongwa no ndura kuonekana ndene Meru kuthina ngwata no mbakureta witina mbere no acio lakini Meru monkana arwe twe mundune gute muntu kwaraniria nonge bwega na itubati gweka interest cietu nthi na differences cietu nthi tukariria mwananchi na maendeleo yawe twathiria kwariria mwananchi twachoka ndoeni
it is in public domain, lakini antu baba lea bakiaja na haja baturetera maendeleo ogeta muntu thingata nabo nyuma akiwa indira muretete indira retete maendeleo ya nontu Ameru tutetikiria uninkwenda kwira deputy president ukaleka tweja gukotheri yegitara Gachagua we mutanojia ule mukuru kibatwi itu expectate maendeleo na ngugira ciarungamire na mirandi rete gwita mbere ithire gikwamurawa ndene ya county ya Meru nontu thaiji nigwe munini wa rais nabo muthia nikiri mutongeria mugongo akethwa akimura kagita gaka nigauka nthi na kwaria mbeu mbithi nontu nibo babaingi na uyu akethwa akithira maruru na gwika micemania cia sete kubatara kithole kindeke nontu wakinyira Ruto mwire na atigi ogwa na atigi opaneki na mheshimiwa William Ruto na umengale ne goro bioni na nala ke sunroof achoke obisine etembeo mbithi baranirie mheshimiwa William Ruto miregesho ni ko thitho cionthe cia kurobe na ireru akurobe na ambwe baikurire itina mana na siasa unande techo tie Kenya ana baba president ya kwariria Gen Z jabara bara mugaire isioro ana bara batiora ndene every sub county nonto wita kugia pressure michemanione etanto babethi bukale abonthi buthikanire bwereanwe kenda Kenya yumba gwita na mbere ko professor Kithole Kindiki era mheshimiwa rais nwe mwenete nuo karitete na atigioteta na napunguse moto kindogo aeneke moto na pressure nonto nuone nkero rocio emuchore wetu na kiongozi wetu agerie kuthiria mathina jaja yale aja na Kenya ite bwega Muthuri Muriuki World TV Mutirijwa Kangangi